Hello my beautiful people mumeze mute ni match day uyu munsi tugiye gukubita ikipe ya FC Barcelona. There is no any other way. Ndashaka kubona itsinzi. Enzo Maresca ngiye kugukubita lineup, ngiye kugukubita tactique kubera yuko nje nabigize personal. Ntabwo nshaka kumva ikipe ya Barcelona bwa mbere n'ubwa nyuma yongera gutsinda ikipe ya Chelsea. Muri mwese nidutibuka match ya 2011. Match ya 2011 ikipe ya Barcelona yaratwibye. Ndabiza abafana ba Barcelona ntabwo baba bakunda kubyumva. Ariko uyu munsi ndahangaha ngo mfate revenge yanjye. Nyifate mu maboko gutya. Ntabwo Barcelona ishobora kuva Stamford Bridge itishyuye ibyo yariye. Ntabwo Barcelona ishobora kuva Stamford Bridge itishyuye amapenalty batwibye. Pique yari yabaye umuzamu, umusifuzi imbere y'umusifuzi. Barcelona yatanze iki kwera, ariko uyu munsi today is gonna be different, is gonna be difficult. Of course dufite ikipe nziza, dufite abahungu bameze fresh. Ikipe noneho Chelsea ifite kano kanya nabyo kuzibwira ngo nguri kanaka, nguri Liverpool, nguri Paris Saint-Germain, ngo atwaye Champions League. Ibyo ntago bikauntinga, ibyo ntago biri gukauntinga imbere ya Reece James. Ibyo ntago bikauntinga ngo ufite ngo Lamine Yamal kukurera. Ibyo ntago bikauntinga ngo ufite ngo Pedri nubwo ari bukine. I think Barcelona umunsi iri bukinishe De Jong, iri bukinishe ba Casedo, ariko my brothers and sisters, we have Moses Caicedo in the midfield. So ntago ndajya muri lineup, gusa ndashaka kubumvisha uburyo iyi match ngiye nayifashe personal, kandi Chelsea irabizi neza cyane. Abakinyi barabizi 100% ko Barcelona tuyirya namba. Barcelona buri gihe ukwije gukina natwe yabifite Messi, yabifite nde, barabizi ko it's not gonna be easy. Na rimwe bigeze baza Stamford Bridge ngo bahagire ngo mu kabuga kabo bitorezaho. No, nabonye abantu benshi bari kwivugishwa ngo bla 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 ngo ni Barcelona ngo Lamine Yamal. Bro, Marc Cucurella Messi afite arayizi. Namuhaye misiyo yo kumfatira Saka akamushyira mu mufuka, arabinkorera. Muha misiyo navuga ati rero fatiro kuri match ya Liverpool, avuga ati sinshaka kubona Mohamed Salah afata baro, arabinkorera. Uyu munsi misiyo arayizi, ntago wenirwa mbimo mwebwe naye babwire ko Marc Cucurella misiyo arayizi, dufitanye arayizi. Fata Lamine Yamal umushyira hariya mu kibuga umubwire icyaranga, ufata akanyafu yibyo kwiruka umukubita akanyafu, kuko Marc Cucurella nimba ari abakinnyi nje ngiriraho ikibazo rwose. Yaba Lamine Yamal yakinaga nko ku 9 nari kupfa kugira ikibazo, ariko Lamine Yamal muri kumbwira Marc Cucurella my brother no baranakenana mu ikipe ya Espagne, ntago biri buze kugorana. Yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru aravuga ati kugira umunyamakuru yamushotera amazi se ko muhora mwituzanya na Lamine Yamal ubyiteguye gucya. Yamusubije ati nabwiye Estevao William uyu munsi ushyiremo contre choc mu mwisogisi. Murabona iriya boro bashyira muri mwisogisi abakinnyi imbere nyine ku murundi kugira batawuca. Abwiye mu myitozo uze wayishyizemo. Ubundi mu myitozo ntago abakinnyi bajya bitoza bashyizemo turatuntu tubarinda imirundi yabo cyangwa iki. Mumbabara abaturanye ntago nshaka kuvuga igihugu cyanye, ariko niko twebwe tubyita mu Kinyarwanda tu. Hariya ku murundi tukukaguru. Arababwira ati ngiye nabwiye Estevao William uyu munsi ushyiremo karakaboro, kuko nyine uburyo ndi bwitoze ndibuze kugushyiraho ishusho ifoto ya Lamine Yamal, we ndibuze kukuyibagiza. Muri kumva rero urwego wabishyizeho. Captain Reece James nawe ari message yatanze, yavuze ati yabwiye abafana avuga ati twebwe turi butange 100%, turi butange everything, kandi twizeye yuko namwe muri butange everything. Ubwo yabwiraga abafana ba Chelsea bari buze kuba bari muri Stamford Bridge, ariko ngo nta n'ikibazo mfite kubera yuko Chelsea yakiniye Champions League, yakiniye muri Stamford Bridge hariya mu kibuga cyacu. Ntago abafana rero kubabwira ngo muhaguruke ngo mufane ni guhera ku munota wa mbere kugeze ku wanyuma. In the night of Champions League under the blue light, bro, it's gonna be hard, very hard. Ntago ikipe ya Barcelona ishobora kuza Stamford Bridge kwize ngo itwe embarrassing. Ikindi kintu cyaka kiza no gutuma saba ikipe ya Chelsea Football Club, ubwo ngubwo ndi kubwira abakinnyi bose muri rusange, imache ngiye mfitanye nayo amateka akomeye cyane. Imache mfitanye nayo amateka kubera yuko 2011 muri demi finale ya Champions League mwese mwabyuka ubwo Barcelona yatwibaga ikadutwara amanota
atatu tukava mu irushanwa batwibye bigaragara. Umuntu bihakana agenda ajye muri record. Umusifuzi wasifiriye match nyuma amaze no kuritaringa, amaze kuva mu kazi yasabye imbabazi. So yasabye imbabazi se kuko nta kintu yishinja, kuko yarabizi neza yuko abafana biri on record. This is the most robbed game in the entire history of the football game. Nta yindi match bigeze biba ku mugaragaro ku manywa y'ihanga abantu bose bareba. Iyi Barcelona rero dufitanye ikibazo, dufitanye akana. Iyo match ngiye nyifata nk'ari personal kubera yuko iriya match nayo naturutse ishuri nagiye kuyireba. Ubwo ngo yari matera agiye kwita yirakaza, ariko I don't care. Dukunda football aho kujya mujye mwigwa mwereka abana imiziki ari amwereka abana abantu bambaye ubusa bari kugenda bamasura, byarutwa mukabereka umupira football. Shout out ku bigo by'amashuri byerekana imipira ku ishuri rwose. You deserve my respect. Kuko umuntu wembwa amafaranga menshi cyane ubu ngubu ni Cristiano Ronaldo, so umukinnyi wa football. So abo reka tuve muri ibyo ngibyo, ariko mwumve ko iyo match nari natorotse nagiye kwatica abantu b'Inyanza barazi kwatica, nagiye kuri match nishyuye ibiceri byanjye turuwase, ari byo byonyine nari mfite mu mufuka. Amarira Drogba yarize nyuma ya match mwese mwari yabonye, yagiye kuri kamera aravuga ngo it's a disgrace. Ari Didier Drogba, nubwo 2012 nyuma y'uwo mwaka twakoze revenge, murabyibuka uburyo twayikubise Barcelona tukayikuramo twahita tujya na finale tukatutwara igikombe. Murabyibuka igitego cya nyuma ku minota ya nyuma Torres yatsinze kuri counter attack. Murabyibuka Ramirez agatego yatsinze kaguryo chip chup akarenza umuzamu. Ariko nje nago ndashyirwa kugeza na n'ubu ngubu. I still want to beat Barca. None kuri ubu ngubu ndashaka kwikubita ku mugaragaro ku buryo busesuye, nanashyiraho stamp nkavuga ati my revenge is done. Kubera yuko there is no mistake. Irana tugiye gukora kano kanya, I promise you 100%. Keretse nihagira ikintu kiba kidasanzwe niyo Enzo Maresca ari bushyire mu kibuga, kuko nashaka kubimesinga up agashaka kuzanamo philosophy. I don't think Enzo Maresca ku mikino ikomeye nk'ingi yajya kora ikosa, nakosa ajya kora nagajya nengwa kabisa. So mwizamu ni Robert Sanchez kuva ino season yatangira nakosa arakora. Ikosa rimwe ryonyine yakoze arikoze ku ikipe ya Manchester United yihesha karita y'umutuku, ariko biriya byararangiye. Nyuma yaho uburyo yitwaye neza, it's all good about Robert Sanchez. Mwizamu ndashaka yuko ikintu cyonyine musaba distribution, imipira miremire forward, kubera ko Barcelona uburyo ikina highline, abakinnyi bayo bose baraza bakakwirundaho bagakora pressing bagasiga umwanya behind. Uriya mwanya Barcelona isiga inyuma hagati ya defense n'umuzamu wabo, nirwo rufunguzo rwo kuyifungura tukayumvisha akantu runaka. There is no any other way around. Robert Sanchez ufata baro ubona space inyuma, we unagemo gusa. Mwarabonye kuri match ishize ya Barcelona yanganyije na Club Bridge, iriya kipe yo muri Champions League last game baranganyije 3-3. Ibitego 3 byose babatsinze. Bazaga kwataka Club Bridge bagatera ibipira muri ya space basize behind, kubera ko aba defenseur ba Barcelona na pace bafite, uwo bita Balde, uwo bita Kunde, uwo bita bose bari nta numuri on form. Ikibikomeza nuko Malo Gusto asigarisha bench Jules Koundé, samurisha bench mu ikipe y'Ufaransa. Jules Koundé so wabanzaga mu ikipe y'Ufaransa. So go back and check. Malo Gusto ubungubu yashyizeho icyo bita stamp. Kubera iki bigaragarira mu ikipe ya Barcelona defense yabo irava kubo nagenda ikipe ikaza Stamford Bridge ikahava nayitsinze igitego, byo ni dream zidashoboka. Kiretse bonje bakabibira, ariko nubwo babibira mba twari kubatsinda 5 yenda bwo babibira tukabatsinda 2, ariko there is no way tutaza kumenera muri defense ya Barcelona. Muri defense Trevoh Chalobah na Wesley Fofana barabari muri center back. Trevoh Chalobah ndamuzi n'indwanyi, n'umwana twirereye Stamford Bridge, Cobham, azi what is really meaning about playing those sort of games. Arabizi neza ko gukina na Barcelona no gushyira 100% mu kibuga, nabyo gustepinga down. We need to fight, we need to be aggressive every single ball. Ndabizi bafite Lewandowski ku 9, ariko Trevoh Chalobah na Wesley Fofana ntago n'umunga ari bo bacike. Icyambere ino mipira ari buze kubona sinzana ari buyikure, kubera ko muri midfield bafite agashya. Ku ruhande rw'ibumoso Marc Cucurella nago nakurwa mubwira ibintu byinshi. Makura nta n'ibintu byinshi namuvugaho rwose, amaze kunyempressing ku myaka ya 27, afite experience,
kuba umutoza yanamufasha akamubwira ati we genda bari we wa dressing itangazamakuru, hari ikintu bitakubwira. Umutoza bamuhaye icyizere akamubwira ati wowe whatever you say I'm on it. Kubera ko Marc Cucurella kuva muri Espagne kugeza mu ikipe ya Chelsea Football Club, kuba yarakinnye muri Academy ya Barcelona La Masia, abahungu bose bari gukina hariya baraziranye, nta kintu cyadanje bari buze kumukorera atazwi ngo agiye kubona bidasanzwe. Nimba ashobora guholdinga back Saka, agaholdinga back Mohamed Salah, who is Lamine Yamal? We are going to find out. N'uyu munsi mu kanya rwose abantu benshi bambwiye ngo wavuze ngo match zaba ku wa kabiri, ngo ku wa gatatu kandi zaba ku wa kabiri. Twebwe ngaha muri Romani ibu bari ku wa gatatu rwose. There's nothing wrong about it. Kuri isi murabizi ko ntago twese tugira isaha imwe exactly time. Mwebwe muri Saine mu Rwanda no mu Burundi, twebwe tuba turi saa 6 z'ijoro, urumva match ndayireba ku wa gatatu. Hari n'abandi bari imbere yacu bari buyirebe n'ubundi ku wa gatatu. Sinzi ngo wenda arabari buyirebe ku wa mbere cyangwa ku wa kane, ariko icyo nakwibwira agomba kumenya nuko iyi match ngende buyirebe ari ku wa gatatu, ariko turayirebera rimwe. Mamagara urasanga n'ubundi ndi kureba aka match. Nimero yanjye iri muri description. Igitego cya mbere kikijyamo leta ngishyira muri group ya WhatsApp murabizi. So twikomeze kuri line up. Cucurella we nta bintu byinshi namuvugaho. Iyi match usibye no kuba Lamine Yamal ari mu mufuka wa Marc Cucurella, my boy Estevao William araba arimo arashininga, kubera yuko mu rundi ruhande abafite uwo bita Balde. I'm warning you, I'm telling you the truth, you are going to see something you have never seen in your life. Kubera yuko uyu mupeti Estevao William nta muntu atinya, nta mudefenseur atinya. Yaba ikipe ya Chelsea yaradukubise turabizi, turi kuri forme zidasanzwe mu gikombe cy'isi cy'amaklub, nta yindi kipe yagize tumeneramo. Ariko uyu mupeti bita Estevao William uburyo yadutsinze igitego, ikipe yabo twanayisajije, twe ntago tuzi ngo ahantu cyaturutse. Ariko this guy mu ikipe ya Brazil match ebyiri zishize iyo bakinye na Senegal yabakubise igitego baberwa ibibabayeho, ba Vinicius Junior banze no kumupasa, ariko umwana ugendana n'Imana akabaro kamujeho ibintu yagakoreye mugenze mu birebe. Match yakurikiyeho bakinye n'ikipe yo muri Afrika, Tunisia nayo yari yakajije vuga ati nahani ikipe iri buce, ariko Estevao William yayibonyemo igitego. So bivuze ngo rero ikipe ya Barcelona, ikipe ya Barcelona n'uyu mu defenseur wabo kina kuri right back Balde, bro we are going to see it's a flash. Turaza kwirebera imirabyo gusa igenda. This is not a game anymore, kuko dufite Lamine Yamal mu kibuga. Abafana ba Barcelona basaze ngo Lamine Yamal. Ndavuga ati Marc Cucurella araza kugukorera akazi, we tuza, don't worry, he's there, he will take care of him. So who is going to take care of Estevao William? You have nobody. Keretse nimufata ikipe yose uko ari 11 mukagenda mukabaryamisha ku ruhande rwa Estevao William, nibwo buryo bwo kandi nabwo arabacamara banyuramo. Iyi match igiye kwita ikwereka levels. Estevao William, Lamine Yamal biratabyibagirana kuva kuri uyu munsi. Nta muntu uzongera kuzayivugishwa ngo Lamine Yamal ngo ibiki n'ibiki, is gonna end today right now. So reka twikomereze kuri right back. I don't be surprised kubera yuko Enzo Maresca kuri match komeye nta na rimwe uzabona atashyizemo Malo Gusto ni secret weapon ya Enzo Maresca, ya tactique ziwe, uburyo akina ashaka kuvaropinga in midfield. Ntago wambwira ukuntu match ya Chelsea igiye gukinana na opponent byitwa ko akomeye ngo buremo Malo Gusto. Ikiri Malo Gusto ari muri form, niyo kuva yajya mu ikipe ya Chelsea nibwo bwa mbere atsinze igitego muri last game yakinye. Kuri match twakinyeje ubundi na Burnley ntago yigeze akina, bivuze ngo yaramuruhuye, ari fully fit. Yamushyizemo nyuma mu minota ngahe yanyu. Midfield no sasa, midfield n'ibindi. Moses Caicedo, ntago nshaka umwana bita ngo Fermin Lopez, ntago nshaka kubona Uneza ngo ba De Jong, ntago nshaka kubona Moses Caicedo. Nawe na instruction nyinshi, kuko ikipe ya Barcelona ugomba kuyifata ukayikanda amaso kuri pressing, no ball pass through. Moses Caicedo na Reece James muri midfield. This is our solid midfield we have right now. It's not about that, it's about making a statement. Kuko match ikurikiyeho dufite Arsenal. The more you will beat Barcelona, the more you will scare Arsenal. Kuko bazaza Stamford Bridge bavuga ati ibintu twaboneye ahangaha, nubwo turi ku mwanya wa mbere, ariko ibintu twaboneye ahangaha natwe bishobora kutubaho. Niyo mpamvu tugomba gutanga icyo bita message.
ntabwo tuba dutsinze Arsenal, ntabwo tubitsinze Barcelona gusa, tuba dutsinze na Arsenal mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko icyambere nshaka nuko mutaza kuneza ikipe ya Barcelona. The second thing I want to say, midfield, Moses Caicedo, Captain Reece James, araba ari kumwe n'umupeti bita Enzo Fernandez. Enzo Fernandez we nta bindi byinshi, icyo nshaka ni through ball. Iyo bavuze through ball ni imipira ipasura, y'imipasurano, ya mipira ipasura mu badefenseur gutya igenda facing umuzamu. Kubera yuko nababwiye ko Barcelona ikina highline, dukeneye umutekinisiye. Byari kuba byiza dufite Cole Palmer nawe wagarutse mu myitozo, ubereka ku gafoto hanga rwose. Cole Palmer nta kibazo na kimwe mufiteho kuri match ya Arsenal, ashobora kuzakina, ari mu myitozo, namubonye ari kumwe na Estevao William bari gukina ububyara. Everything is gonna be alright, don't worry. Cyane yuko umutoza Enzo Maresca ashaka kudukora surprise, tukajya kubona tukabona muri line up kuri 11 mu basimbura tubonyemo Cole Palmer. Wajya kubona minota 80 agutayemo Cole Palmer. So that will be amazing, that will be perfect, beautiful. I don't know how I can express about this. Gusa ikintu nakwibwira ni kimwe kuri Enzo Fernandez, akazi ke ni through balls. Geza imipira kuri Estevao William, geza imipira kuri Garnacho araba ari ku ruhande ruri gucaho Jules Kounde. Ni umunebwe, yarabyibushye, yazanye inda, yazanye ikibuno, ndashaka kumwereka mu bworo bwa Godi ukuntu wirukankana abadefenseur bo muri Premier League bafite imbaraga, barihuta, ukabasiga. Noneho Jules Kounde asigaye agenda nk'akanyamasyo, ndashaka kubona umunyuraho n'ivatire, abona utambuka gusa. Ikindi up top cyangwa kuri kw'icyenda ntabwo nshaka kubona Liam Delap is enough, aracyari kuri Kavarenga avuye mu mvune. I got it. Iyi ni match yo gushyiramo your best 11, your best players. Dashyira Joao Pedro. Kubera iki mashyize Joao Pedro? Ikipe ya Barcelona ntabwo ari ikipe ngo ijya kudefanda ngo ikamusqueezinga ikamushyiramo hagati akabura ubwinyagamburira. Iyi ni ikipe ya Barcelona iri buze gukina umupira, igashaka guhangana na Chelsea, igashaka guhangana na Moses Caicedo muri midfield, igashaka guhangana na Reece James. Ibyo rero biri buduhe space y'abataka bacu yo kubombinga forward ku buryo ino kipe noneho bo bazajya baza birukanyira kuri Reece James. Gukura baro kuri Reece James ntabwo ari ibintu wiga muri primaire, ni ibintu bisaba kuba ufite masters yo ku rwego rwo hejuru. Gukura baro kuri Moses Caicedo yurebye naba ahubwo ni karita y'umutukura yiryo, kuko baro ikimugera ku kirenge ni isumako gutya ngo bita biba nk'isumako simuyizi. Ubwo rero kipe ya Barcelona, I'm sorry, you don't have Pedri ndari kubafasha na bwa butekinisiye bwiwe agapfa guteza chaos. Ariko ikipe ya Barcelona, you are going to see the real blue, you are going to experience ibyo Liverpool experience. Mugiye kubona ibyo Paris Saint-Germain yariyeho, mugiye kurya ku biryo inde wundi wariyeho Tottenham yabaye Tottenham Arsenal ejo bundi yakubitse ibitego muba. Ariko iyi niyo lineup yanjye guys, this is my lineup. We are going to face a team taza kumva ngo ndimo underestimating Barcelona. Barcelona ni ikipe nziza, shobora nayo gutsinda ibitego, ariko no matter how they can score, nimutsinda 2 turatsinda 5, kuko kiti nimujye gutira abadefenseur. Defense yanyu yambaye ubusa, twese turayizi. Inter Milan ibyo yabakoreye turabizi, Real Madrid ibyo yabakoreye turabizi, Club Brugge ibyo yabakoreye turabizi. Mu mikino ingahe 5 ishize bamaze gutsindwamo imikino 2 dayer, batsinze 2 banganya 1. Chelsea mu mikino 5 ishize maze gutsinda imikino 4 inganya umukino 1. So don't worry. Imikino 3 yacu ishize yose ni clean sheet zabaye clean sheet at Stamford Bridge. Byaba biryoshye gute noneho kuba mwafatiye ikipe ya Barcelona mukayiheza umwuka, mukayinkubitira ku buryo mwakubise Paris Saint-Germain, mukayinkubitira ku buryo none yibura n'igitego na kimwe, kuko ndabizi ko attack yanjye iri bubone igitego. Estevao William icya mbere, icya kabiri kamita n'aba prediction ibitego 3 bya Chelsea ku gitego kimwe, kuko Barcelona ndabizi nawe ntago yakwiburira kuri attack yayo. Uko bari bugenze kose bari bubone igitego, ariko ibitego 3 byo nabibabiki. Nubwo nizeye ko Chelsea ishobora kuma n'ibirenze ibingiye, ndigo hesitating hagati ya 3 na 4, ariko nta muhezi baze ari kuri match. Niyo mpamvu nashaka no gufata umwanya wanje muremure ndagira nsoreza anga, kuko
mukanya ndabagiye kureba match, mukanya nagiye kureba umupira. This is a match, this is one of the game I really want to win, no matter what circumstance. Nubwo abasifuzi babigenza gute, bakora akanama bagashaka gusubiza byabihe nababwiye byabihe, ariko ni hahandi uyu munsi turabakupita. So kanda subscribe, kanda like, ikindi ushyire score prediction ya muri comment please. Ndashaka kumenya muri gutekereza iki kuri iyi match, ndashaka kumenya ese ikipe turayimena gatuza. Cyo ni icyambere, turayikubita bingahe. Cyo ni icya kabiri, muri line up nagwaye ninde ubona kabisa na twasimbuza. Possibly this is my lineup, ariko ishobora no kuba ari iyo lineup y'umutoza Enzo Maresca. So reka nsoreza ngaha mbashimira cyane ko mwabanye nanje, ikindi tuze kubana ku mukino nimugoroba rwose mu kanya gato cyane. Aravista ndabakunda cyane. Ciao.